ده سكتشر مش سلطه. يعني اوعى تشتري سلطه تاني. ده انت يا راجل لما بتيجي تشتري سلطه بتشتري الطماطم لوحدها بسعر، وبتشتري الخيار لوحده بسعر، والخضره بسعر، والجزر بسعر. ده حتى السلطه ليها اسعار وبتتصنف. يعني انا ما ينفعش اجي اطلع لك ده مع ده مع ده، تمام، واقول لك ايه اي سكتشر من ده هتيجي هتاخده بسعر ما. يعني مفيش الكلام ده. لما طلعنا بعنا سكتشر قلنا لك السليب ان ده بالخامه العاليه دي ب 1250، تمام، وده زي ب 1250 حصل، وده زيه ب 1250، تمام، وده زيه ب 1250. انا بس مش بعمل لك عرض، احنا كده كده الحمد لله بعنا وبكميات الله اكبر وهيتكرروا تاني. انا عايز اوعيك وافهمك ان العروض السلطه دي بناقص منها. يعني ما ينفعش احشر لك ده في النص كده واقول لك وده كمان ب 1250 واجيب لك منه 3 4 الوان، تمام. سكتشر حلو وجميل وكل حاجه، بس بعناه ب 1100 جنيه. فصلنا ده عن ده لان ما ينفعش يتحط ده مع ده. لما جينا بعنا دي ب 1250 و1200 و1000 جنيه، قلنا دي ب 1000 جنيه. على فكره لو كنت بعت لك دي وحشرتها لك مع دي وحطيتهم لك سلطه ببعض وبعتهم لك ب 1250 او حتى 1200 جنيه انت مش هتعرف. لكن قلنا لا، خلي بالك دي ب 1000 جنيه ودي ب 1250، وقلنا هتلاقي الفرق شويه، الوش محمل شويه ووتر بروف، دي مش ووتر بروف، الوش فيها مش محمل شويه، مع انها مريحه وجميله ومش هتحس بفرق وهتتخدع فيها، تمام. لما جينا قلنا خلي بالك دي ب 850، ما احنا ممكن نحشرها معاهم برضه وهتعدي، مش هتعدي معاك، هتعدي مع غيرك، وحاجه طريه وجميله. وفي ناس بتفضل الحاجه الخفيفه السهله، يقول لك لا انا مش عايز الكعبله دي كلها، عايز حاجه خفيفه. يلا احشر سلطه ب 1250 او 1200 ايا كان العرض بتاعنا، تمام. لكن احنا عملنا ايه بقى؟ قلنا لا خلي بالك ب 1250، وخلي بالك ب 850 بالواناتها، وخلي بالك ب 1000 جنيه بالواناتها، و1250 و1200، تمام. خلي بالك ب 1100 جنيه. خلي بالك بقى انا بعمل لك ايه؟ بعمل لك حاجه جميله قوي، حاجه راقيه قوي في البيع والشراء. قليل جدا اللي هتلاقيه بيوضحها لك وبيفهمها لك. اوعى تشتري سلطه، ركز قوي في الحاجه دي. فنط يا باشا وصنف كل حاجه لوحدها. خلي الخيار لوحده والطماطم لوحدها والجزر لوحده والخضره لوحدها. مش كل حاجه في السلطه بسعر واحد. طبق السلطه كله سعر واحد، لكن كل حاجه من مكونات السلطه بيبقى ليها سعرها. اوعى تشتري عرض السلطه، اوعى.